Allah subhanahu wa ta'ala on daali taw suratu Hud ngol ɓure maggol on ko suratol jeyangol e jogingol mu'jiza e suratuji qur'ana ɗin. ƴettama e ikramata wonde Aboubacry ni Siddiqi maaki sa'altu rasulullah mi landike nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mini nelaɗo ma shayyabaka kon ɗum furɗimma قال ميلاد ما شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت نلاد الله ماكي وفردني لان سورة هود سورة واقع سورة نبي سورة تكوير شيخ الباني نسلني حديثه وعند نقول معجزاجي كاويجي نلاوجي ندير دي سورة توجي كونتادي دو e anndingol en jaka ko wiyete kon miijo ko wiyete kon ande jaa ɗum kadi hino sabimbina furɗugol ibnu adama o ala dali o ma min dabbatin ala emen minotokum hay gotum fil ardi ka leydi ɗo wonaka ndiya wonaka kammo illa ala llahi risquha si wona ko Allah fawi arsukugol ko wallahi kala ko Allah ittinali ko ƴeytata kala ko Allah hirtinali hirtata ila e ñungil ha ibnu adama ha e jinnawi wa ya'lamu him andi mustaqarraha ñiɓirde wonki kinka aduna ɗo e nder gurdam makke o mustawda'aha e ruttorde makke on siki maayi siko yiitiki yaata ma siko aljanna tafsir go wo ya'lamu kanko Allah e mande mustaqarraha ñiɓirde makki kanki wonki kin kañum kullum kun ka e nder ñallal ngal wa mustawda'aha e ruttorde makkun ka kun hotata ɗon kikiɗe ko waalo si niɓɓi fo muɗum hino ari kullum dendanangal piiji ɗin fi kitabin hino ka lawhil mahfuzu hino winda mubini feññina laɓɓina wa huwa alladi kanko Allah ne o khalaqa samawati tagoɗo kammoli ɗin wal arda e leydi nin fi sittati ayamin e nder balɗe jeego ɗen balɗe jeego en yewtino ɗe ko ilay alatti ha e juma wa kana laati arshu arsi makko on adi leydi e kammo taguede alal ma e haɗi arsi makko hino ka nder ndiyam no ka hoori ndiyam tawi ko toon arsi makko on kanko Allah subhanahu wa ta'ala on woni o waɗiri ɗum liyabluwakum fi o jarri bon ayyukum o ndaara ko homboye mon ahsanu amalan ɓurata moƴƴinde golle wala in qulta wallahi sa wi innakum noon mab'uthuna kon immintinteɓe kamɓe ɓe gomɗinaɓen sa haalaniɓe ɗum kon gom on immintinteɓe min ba'dil mawti ɓawa mayde nden la yaqulanna alladina wallahi wiya ɓen kafari yedde ɓe in haada koko o woni wowlude wona illa sirun so nambile yagal mubinum feeñugal musidɓe julɓe Allah subhanahu wa ta'ala adi o tagude leydi e kammu kono holliri en noon hari arsi makko on kaka nder ndiya woni on andi ndiyam ɗan nde taga ɗum hay goɗɗo wo anda ɗum ibnu adama anda ɗum sabu Allah subhanahu wa ta'ala o eɓɓuno koddori e makko on o eɓɓuno eɓɓore makko nden o waɗi stature makko on o waɗi chronogramme makko on duuɓi guluje 50 noon si leydi e kammu ngun taga hari arsi makko on no ka ndiyam on say arsi on itta ka ndiyam waɗa ka fawqa samawati ka sengo dow kam muuli kursiyu makko on ka sengo dow kam muuli woni arsi makko on kadi ka hoore dow kursiyu ton kadi woni ko woni donc Allah subhanahu wa ta'ala o tagu karambongol o wingol yongol windu ma kana ko laatoto kon ha ñande darngal dari ha ɓaawo ñande darngal darike on say ngol windi ɗum ngol gayni hakkunde windugol karambongol e programme ko Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi kon hakkunde ɗum ɗon e tagigol leydi e kammu ko duuɓi guluuje 50 ko ɗum waɗi kala faalaɗo gandal yo baatongol karambol yo ɓattongol ko bere ko ɓattiɗa ngal wongol tuttanama bere ɗum ɗon musidɓe julɓe karambol ngol wona hawketengol ko ɓattetengol bi mana komi faandi karambol ngol ko ɓattetengol nas ko ƴettugol karambol ngol watta ka jiiba tun yaada e mum a legoy ko jangirgol ngol ko windirgol ko janggol ko ɗum komi faandi ala dali ɓe inna wala in akharna anhum ala dali wala in akharna anhum wallahi simin nettinaniɓe al adaba lette ɗen men addali ɗe ila ummatin ha e lajal ma'dudatin kontangal andangal hakke ko tawi ɓe bewi la yaquluna ɓe nayi ma yahbisu a kon ɗum jogitiɗe lette ɗum fo ɗe arali haɗi lette ɗen arano ala faamu yawma yatihim ñande lette ɗen ayɓe laysa masrufan ɗe wonali wileteɗe itte anhum e maɓɓe o haɓa jippoto bihim e maɓɓe ma kano kon ko ɓe laati bihi e muɗum yastahzi'una hiɓe jala wala in adagna al insana wallahi somin meeɗini neɗɗo min memini neɗɗo
minna immorde ka men nga rahmatan yurmede foti ko jawdi foti ko cellal foti ko laamu tumma naza'naha retti min jaɓito yiɗum min ñurti ɗum min wippiti ɗum minhu min itti e jungo makko innahu atawa yo kanko la ya'usun ko taƴiɗo aynayi o heɓata moƴƴere hande kadi aduna kafurun ko dulluɗo aynayi ha hande o heɓali moƴƴere awanani ha na wa'ede si Allah subhanahu wa ta'ala on okkorima lerde okkorma nden ko ya weltanomo jarnamo si tawi kadi o jaɓiti weltoɗa yettoɗamo jarnamo o adday ɓuuri mum walain adagnahu wallahi si min meeɗinimo kadi naama a nema bada darra ɓawo lora massatu memo kamo kan la yaɓulanna wallahi o inne dahaba sayi'atu anni boneji ɗi yeehi e am minen komin handuɓe e heɓugol moƴƴere minen namin ɓi faɗoɓe komin ɓi heɓoɓe komin ɓi lamotoɓe ko ɗi konguɗi o wowlata innahu tawayo kanko la farihun ko weltiɗo ha feƴƴiti fakurun wonɗo bungude man to illa alladina attention si wona ɓen sabaru muññiɓe wa amilu salati ɓe golli golleeli moƴƴi ɓen noon si ɓe heeɓi moƴƴere ɓe jarnayi Allah si musiba heeɓi ɓe yettay Allah haani si moƴƴere nde yiltike artoyi kadi haani ɓe jarna Allah ulayka ɓeeɗo lamnoɗan ɓe magfiratun yaafuye wajurun en joddi kabirun mawnude Allah dali fa Allah ka no gasa an Muhammadu ma an gollitirowo Qur'an e sunna no gasa tariku no accitay ba'da ma yuha ilayka yogay ko wahayna faade ma no gasa a selay Qur'anare nden seeɗa wa da'igun ɓitta bihi sabu ɓernde maɗa nden bihi sabu Qur'anare nden sadruka ɓernde ma nden an yaqulu piiɓe no darade wi'a lawla unzila alayhi hanno jippine hoore o Muhammadu ɓay o wi ko ne laaɗo hanno jippine hoore makko kanzun ngalu wona patronjo aw ja'ama ara ma'ahu wondude e makko malakun malaikajo kono aynamo hara ko on ɗo ni gardi koore makko mo yeddimo hara ko on ɗon halkatamo no gasa ɓernde ma nden ɓittoto sabu ɗi konguɗi ɗi ɓe wowlanayma awa nokkugo Allah subhanahu wa ta'ala on daali wi'ananoma annabaɓe adinoɓe ma ɓen ɓuuri ɗi konguɗi ɗo wota ɗum mette innama anta anda annadirun ko a wajotoɗo ɓe weltanima o ɓe wonanima o ɓe yennuma o ɓe waccuma o an kadi ko ni an aadin sunna on ya cheikh kala mo Allah famini Qur'anare nden e sunnani laaɗe makko on yo andu oni wajotoɗo o hitti e ɓe o wajotoɓen o hittali o muyiɓe maɓɓe o muyibale maɓɓe wallahu Allah ala kulli shay'in dow kala hunde wakilun ko renuɗo ko waynuɗo ami yaquluna kaɓe wiya iftarahu a fefini Qur'an ɓul haalanɓe awa fatu awa onon kadi foppo wallidire addon bi ashiri suwarin suratuji 10 mithlihi yeruji Qur'an muftarayati ni fefidaɗi ɓay mi fefindi onon kadi wallidire fefindo ɗon 10 min mi fefindike min tun 114 onon kadi wallidire fefindo ɗon 10 waɗu noddon man istata'tum kala ɓe tanƴini ɗon hino wawi on wallude min dunillahi ko hewta Allah in kuntum sollatike so adigina ko gonga mo si on fo on wallidiri on wawali addude 10 haray modi on andi min kadi jaaɗum na ko fefinda min tumi wata de 114 haray holli ko Allah jeppini ɗum fa in lam yastajibu laka Allah daali si ɓe notakima e waɗugol addugol suratuji 10 fewdo ɗo fa'alamu haray ande annama unzila nde Qur'anare ko jippinira bi ilmillahi ko sabu gandal Allah haray faame wa anskoni la ilaha ala reweteɗo illah wa sona kanko Allah fa hal antum muslimuna taw son jebbilanto Allah en jebbilanto Allah man kana kala laatiɗo yuridul hayata dunia kanko ko gurdan aduna woni ko faala wa zinataha e cuɗari aduna y a pas de probléme no waffi ilayhim haray min yoɓayɓe min timminana ɓe timma amalahum golleli maɓɓe moƴƴi ɗin foppo fiha ɓe hettaka aduna ɗo wahum kono noon wahum kamɓe fiha e nder hettugol golleli maɓɓe moƴƴi ɗin ka daɗo laaɓe hasuna ɓe ɗoytantake kono noon attention en yewtay de ko wodani ɓe lahara naɓe sikku ɓe heɓay ɗo ɓe heɓato ulaika alladina haray ko ɓe woni ɓen laysa lahum alanaɓe fil akhirati ka lahara geɓal illa naaru sona ko wiyete ko yiite jahannama wa habita bonima sona o kala ko ɓe golli kon fiha ka adna ɗo kala gollere moƴƴal ko ɓe hetti kala baraji moƴƴi kala golle kala joddi moƴƴiri ndi ɓe hetti ɗo haray ɓe hetti golle maɓɓe moƴƴe ɗen golle maɓɓe moƴƴe ɗen lanni bonde ka adna ɗo kono waɗi si inna boni kala gollal moƴƴal ngal gollu goɗɗungal goɗɗo golli o yoɓangal ka adna ɗo haray ngal boni haray ngal perdi saabu joddindin ndi tiiɗata ɗo joddindin ko ndi tiiɗi wo ko ndi tiiɗi so hendike ɗum ɗo haray ko perdi haray ko joddindin kala hara ko ndin ɗon ɓuuri mawde en torki Allah yo maran en gollel min moƴƴi ɗin o yoɓa en ɗi ka aduna o yoɓa en ɗi ka lahara ko ɓuuri moƴƴude en joddi en torki Allah subhanahu wa ta'ala la daali boni ko ɓe golli kon fiha ka aduna ɗo wa batilum ko mere ma kanu woni konko ɓe laati yamaluna ɓe golla misal
afaman kana ko laatiɗo ala bayyinatin himo e dow ɓangandu e min rabbi immode ka joomi makko wayatuluhu mo janngude qur'anare nden shahidun minhu himo seeditinde wa min qablihi eko aditinde kitabu Musa deftere annabi Musa nden imama nden ko nde ñentinal wa rahmatan ko nde yurmede ulaika ɓeeɗo yuminuna bihi ɓe hino gomɗini qur'an wa man yakfur bihi kala yedduɗo qur'an min al ahzabi immorde feddeji ɗin foti ko alyahudajo foti ko annasarajo foti ko julɗo fannaro haray ko yite ngen maw'iduhu woni fodore makko nden wallahi fala takwata laata noon fi miryatin e sikkitare min ho immorde qur'anare nde innahu no nde alhaqqu ko nde gonga min rabbika immorde ka joomima walakinna koni actara nnas ko ɓuuri hewde yimɓe ɓe la yuminuna ɓe gomɗina wa man azlamu ala fotoɗo toñude mimman iftara ha hewti on fendo alallahi liɓi hoore allah kadi ban penale ulaika ɓen ɗon yuraduna koɓe weeɓitoyteɓe ala rabbim ɓe darne yeeso joomi maɓɓe ñande dargal wa yaqulul ashhadu seedeɓe ɓe wiya ɗum won malaikaɓe imminanoɓe yo ayno ɓe winda golleli maɓɓe ɗin koɓe woni seedeɓe ɓen ɓen daro inna allah ha ulai alladina ko ɓeɗo woni ɓe kadabu fenuɓe ala rabbim e yeeso e hoore joomi mum inni allah no mari ɓiɗɗo ma no mari ɓeygu ala faame laanatullahi koddi allah ndi woni ala zalimina e hoore toñuɓe ɓen alladina ɓen yasudduna ɓe no sakko yimɓe ɓen an sabilillahi e ɓantugol law dina allah kan wa yabghuna ɓe ɗaɓɓitana dina kan iwajan o ñaare wa hum kamɓe bil akhirati lahara hum kamɓe kafiruna koɓe yedduɓe ulaika yi ɓen ɗon lam yakunu ɓe wonali mujisina koɓe lawotoɓe allah fil ardi ka leydi koɓe neeɓi wurude allah nanggayɓe inna akhada rabbika kana shadida nangal allah subhanahu wa ta'ala ngal ko tiiɗugal ko woni noon inna allaha la yumli lizalimi hatta ida akhadahu lam yuflitu allah nettinanayi toñowo o bonna ha yimɓe ɓen sikka allah no yiɗi mo woni ma ha yimɓe ɓen sikka allah anda fi makkon ha so o nanguimo futota ko musidɓe julɓe wa ma kana lahum alanaɓe min dunillahi ko hewta allah min awliya immorde weldiɓɓe yudaafu lahum so wanoyteɓe al adabu lette ɗe multiplier hoore maɓɓe na toña noon ma kanu ɓe wonali yastati'una sam'a kamɓe hari hiɓe marnu noppi nanirɗi gonga tawi kamɓe ka aduna hari ɓe taɗa nakananugol gonga ko neɓuɗaɓe wolande gonga ɓe nanata wama kanu ɓe laata noon kadi yubsiruna hiɓe yiyayno bi mana ko gonga kawn ko fanda ɓe wonano kadi ka aduna hiɓe yiyayno ko wiyete kon gonga ko ɗum waɗi en yetti allah ko tawi kon enen en nanay gonga en yiyay gonga en jaɓay gonga en woolay gonga en goltire gonga allah waɗen jaɓoɓe gonga ulaika alladina ko ɓen woni ɓen hasiru anfusahum perduɓe hoore mum on andi goɗɗo no perde jawdi makko o heɓita ɓuuri mayri kono mo perdi wonki mum kin haray o perdi kala mo wonki mum hayla boga yite jahannama haray o perdi wonki makki saabu yitataki aduna o dalla majji e anhum e maɓɓe ma kanu konko ɓe laati yaftaruna heɓe fena la jarama sikki ala wallahi sikki ala annahum no kamɓe fil akhirati ka lahara humul akhsaruna kamɓe no perduɓe ɓen wota sikkitodo ya cheikhu inna alladina anduno ɓen amanu gomɗi wa amilu salihati ɓe golleli moƴƴi ɓe golli golleli moƴƴi wa akhbatu ɓe tuubi ɓe rutti ila rabbin faade ka joomi maɓɓe ɓe yankinani ka allah ulaika ko ɓeeɗo ashabul jannatu ni ɓe aljanna ɓe tuuɓe rutte ɗe musidɓe julɓe allah no yiɗi jiyaɗo makko bonnowo ha gayna yilto tuuba laɓɓina ronka artude e bonnere nden allah no yiiɗi oɗo ɓuuri jiyaɗo makko mo bonnata hiɗen mari dalil hiɗen andi adi seeje muɗum hino ɗuuɗi hum ɓeeɗo fiya ka nder aljanna haalidon koɓe luttinte matalul fariqayni misal feddeji ɗin ɗiɗi honɗi julɓe ɓen e heefera ɓen gomɗin ɗon e keefere on misal maɓɓe kal ama wal asammi no waywa no bunɗo paho himo wumiɗi o yiyata ko o paho o nanata wal basiri wa sami e nanowo e yi'owo oɗa hino wumiɗi hino faaɗi oɗa nana yiyay ɓe ɗo ɗiɗo hakkunde mon e allah hal yastawiyani masala taw si ɓeɗiɗo no fota e misal ɓeɗiɗo fotata e misal ɓeɗiɗo nanda yaada ko ni julɗo e kefeero nanda yaada julɗo e kefeero wona gotum afala tadakkaruna en wajitotako en wajitoto wala kad arsalna gomɗi men neli nuhan annabi nuhu ila qawmihi faade ka yimɓe makkoɓe o ari o yettini o yi inni min lakum wonande on yo yimɓe an nadirum komi wajotoɗon mo bin feññina haray goho komi haalan taw allah ta'budu wa tawrew illa allah si wona allah inni min no akhafu aleykum miɗo hulani on adaba yawmin lette aro yayɗe e ñalande alimin muusuɗe fa qala almalau hooreɓe mbatto ɓe wi alladina ɓen kafaru yedduɓe min qawmi immorde yimɓe makko ɓen ɓe inni ma naraka menen min yiyali maggoyi nuhu illa basharan sowna ko a neɗɗo mislana wawɗo no min wayi noon wa ma naraka min yiyalma kadi ittaba'aka no jokkuma illa alladina sownaɓe humɓe kañum aradiluna ɓurɓe min jaasude jaasuɓe ɓuuri min baadiyarra ayi e ɓoñiniɓe guite yawitiɓe yawitaɓe guite ɓe mara mirin ɓe mara teddungal wo ayi e ɓe toon tawa ko yawniɓe guite
ko ɓe jokkuma ara noon min yii no lamɓe no iwtiri ɓaawma ma ɗum marɓe no iwtiri ɓaawma ara no min anndino ko amerituɗo jokkede kono ko yin koye fulisi hoy tum enen min yii no jokkuma donc wa ma nara lakum min yi'anaali on min yi'anaali wonande on alayna e dow amen min fadle immordi ɓural komin hawkirta komin jogii komin jokka on min yiiraali on ngal ɓural min yiiraali on valeur min yiiraali on teddungal bal koni na zunnukum meɗen sikka on desa kadibina kon fenoɓe qala wiɓe ya qawm kono yimɓe araytum yiyetela in kuntu hihi similatike noon ala bayinatin ni harami ɗo e hoore ɓangandu mi robbi immorde ka joomi am tawi bimana legnoy goyi koye goonga mi woni watani okko ilan o yoɓɓo ila rahmatan yurmede min indi immorde ka makko ko honno waɗa toon nden ñande on nin say kanin se nafata ko réponse on no fa ummiyat aleykum e nde qur'anare wumu e mon e gonga kan ono wumu e mon ka wuma on yiyata anulzimu kumu ha emi longinayi on qur'an emi longinayi on wahyu emi longinayi on peewal e imanu ɗum wona ñiiri ko ñiiri ƴettata longina goɗɗo forcé wata longinde goɗɗo peewal emi longinayi on ka dina wantum ta onollaha wonande dina kan kaari huna hikko on añuɓe ka mi wawa ɗum waya gami kono e yimɓe lasal ko min mi landaki en alay ko min on wajade kon malan jawle sakko wona ko min on wajorde ko intérêt am in ajiri e joddi andi wonali illa alallahi sonaka allah wama ana wa min mi wonali ɓe toaridi alladina raɗotoɗo ɓe amanu gomɗinɓe ɓe on ɗon jasintinde yawito ɗon wi ɗon no yawni e guite wonani ɗo raɗoɓe de ɓe inni wo ɓay kamɓe koɓe garanji yo nuhu raɗo koyin koye maramo en gomɗin koyemoɓe heɓano ɓe ɓattora ala hay e goto ene laɓɓe ma ko ɓuuri maɓɓe ɗuɗude si wona yimɓe maɓɓe heferaɓe marɓe ɓen wiya nayi ɓe ɗum ɗo yoɓe raɗo yinkoye gomɗinkoye he ɓe tawɓe alamo hen ɓe innam no kamɓe mulaku rabbin ɓe hawroye e joom maɓɓe kamɓe gomɗinɓe ɓe mi wonali miɗo raɗoɓe wala kenni sikoni min tun ara kon mi yii on qawman ko yimɓe tajaluna majjuɓe so wona ɗum ono faala nadde dina o naata mo waɗata charti mo wonɗa tawde ton on yaltay si naata ñaray an on bo wallidiron koma potoɗa kono woɓɓe goo naata tawra o ko woni tun mi yii onon ɗo ko yimɓe majjuɓe waya qawmi kono yimɓe man yansurni ko haqqille mo miijite onon kadi kombo wallatala minallah immorde ko allah intarattum simi raɗi ke ɓeeɗo o nangilan noon kombo wallatala hay gooto afala tadakkaruna en wajidata ko hani ka wajito ɗon e kadi konko landoto ɗon lan jawle yomi watta fello uhudi kanŋe yomi heɓu mulle kanŋe yomi heɓu jawle no woni kon famali wala ɓolula komi haalanali on ha hande inde khazainullahi wonde miɗo jogui saabiji ngaluji allah ɗin sakkona kala komi nokkali mi addi ko foofere mi alnaali miɗo jogui saabiji allah ɗin mi wolali ɗum wala alamul gayba mi anda ko wirni siɗo lando landal ngal koynditoma mi anda wala ɓolu mi wiyali on inni min malakun komi malaikajo siɗo landola en wattu fello uhudi kanŋe nan malaika wala ɓuulu mi wi'anta noon kadi ko satti wo lilladina wonande ɓe tazdari ɓe won ɗon uñude ayunukum guite moɗon ɗen e muɗum lan yu'tiyahumullahu hayra wonde allah hokkataɓe moƴƴere mi wolta ɗum allah ko allah alamo ɓuuri andude ɓe ma fi anfusihim kon ka wonkeji maɓɓe inni no min idan on tuma simi wowli ɗum wonde allah hokkataɓe moƴƴere ma simi wowli wonde manna simi raɗi keɓe mi ettiɓe takko an haray lamina zalimina mi jeyama e toñuɓe ɗulle audu billahi galuɓe ya nuhu kayo nuhu he dari kayo nuhu kadi jaadal tan a gomɗi a wenji men a diskiti men fa sartaji dalana a ɗuɗɗini wenje ɗen a ɗuɗɗini sonko ngo meɗen faala si haala ɗuuɗi soobe ala fatina addani men tunnondi mata yiɗuna ɗe lette ɗe wonɗa men fodude ñande o ñande ɗafaɗa men lette simen gomɗinali men yiyay simen gomɗinali men anday simen gomɗinali men boyi addani men ɗe lette in kunta salat kamna soadigina ko a jeeyaɗo e gonguɓe simen gomɗinali lette aray tawi ko gonga ma yoɗe yaw kala wiɓe innama yatikum bihillah ande ko addanta on ɗen lette ko allah inchaa sihimo faala lernde o faala kadi komi yeytoto on tummin kadi on tuttitataka newre am wama antum o wonali bi mujisina lawotoɓe e lettere allah ɗen siɗe ari wala yanfa'ukum nafata on nushi laaɓal ar reedungal in arattu hay simi faalama an sahalakum nde mi laaɓanoyta on reedu nafata laaɓa reedu komi laaɓantan kon fewndo ko nini nafata jaɓe ko min o yamirde kon accon ko min o hadde kon si woni ha on sayami laaɓanoy o reedu nafata in kana allahu si laatiki allah yuridu o faalama yowoyakum nde o ɓewinta on laaɓara reedu nafata huwa rabbukum kanko ni jeeyi ɗo on wayleyka ka makko turcauna on ko ruttete ɗon on fof am yaquluna kaɓe wiya iftarahu mouhammad a fefini qur'an ulalan ɓe in iftaraytu simi fefini nde haray fa alayya jirami bakkatu an koye hoore an foni
bakka to am on lorrata goɗɗo emo hara e tertodelan emo o ana bari on min ɗo komi woɗɗitiɗo min mattojiri mon e ko on ɗon bonnude kon min kala ko bonnuɗon min angetirtaki haɗa mi tawaka on noon kadi so tawi woni mi fefinde Qur'an mi feni e hoore Allah min kadi ara e bakka to on komin tun emo awa min omo yiɗo wa uhiya wahaynama wa uhiya Allah daali wahaynama ila nuhin faade annabi nuhu anna ko woni lan yumina gomɗinta min qawmika immorde yimɓe maɓe illa ma on kadi amana si wona on tawnoɗo gomɗini sababu yo Allah subahanahu wa taala daalu ɗum ɗo ñande goo goɗɗo hino sekki bobo hummum heɓe yaade ɓe feƴƴiri annabi nuhu no jooɗino lesa kalana bobon ko inni baba ene ko wiyete nuhu baba makko ni wo baba hoccani hayre jonnala waɗana alanka jungo an ɗo hocci hayre o jonni bobon ko feri hayre nde ye fiɗoyi annabi nuhu hayre nden barminimo ƴiƴanɗa yalde buubu hunkun tuttali endu ma awi bobu hunkun helli faka tosukun kun ɗo joganike annabi nuhu nguɗo ngaygu si tawi no bete ko mawɓe ɓen añunomara sukaɓe no yiɗi no tanƴino yaharay ka mourade no change tawi noon kamɓe ko jibinaɗo kon ɓuuri añude annabi nuhu Allah subahana taala tawi ɗum ɗo alamarsude o haalanimo kisawen he nuhu a yettini duuɓi 950 ɓere gomɗinɓe maɓɓe gomɗini kala mo gomɗinalima hannde kadi gomɗinta aduna ɓay so tawi woni ko kum bobu hun jogui o iide ɗo hokum wonoyta suka janggo hokum wonoyta mawɗo janggo hokum wonoyta yamiray kun ɗofte haɗay kun ɗofte janggo tawi woni kun ɗo ko ngungaygu ɗo jogani annabi nuhu haray ɓe ala gomɗinde on so mati Allah subahana taala inni he gomɗinta e morde yimɓe maɓen si wona on tawnoɗo gomɗini joni noon fala tabta isti wata suno mima kano saabu koɓe laati kon yafaluna heɓe golle bonɗe no jeeya golle bonɗe koɓe gollaynomo kaw lesata laana kan ɗon si ɓe ari ɓe tawimo ɓe jalamo ɗum ko golle bonɗe ɓe accaje maɓɓe fof ɓera ɓe beppa e laana makko kankan ko annabi nuhu ɓe yataka hurgo ɓe yataka ɓahogo e kefeero ko bonɗum musidɓe julɗo kefeero no wawi lorrude julɗo Allah fanka ɗon kadi a sikkata ko aade makko woni lorrede a sikkata ko gaña makko woni lorrude giɗo makko o fanka ɗon ha e dumunne noon so nanga ɓe annabi nuhu si ari lesugol laana kam bimbi o ƴetta e bimbi o nokka ɓakki ha e neefere o yaltina ha e nefertamo nokkude ɓakki o yaltina so heɓa ka o jooɗo o golla ɗum ko ñande o ha Allah subahana taala kadi ɓay ko yo yurmede ɓa o faalama yagginde ɓe o liɓi ñabbeli e maɓɓe o liɓi puƴe e maɓɓe ɗum nangue ɓe kala comprimé koɓe ƴetti puƴe ɗen ɓeydo kala bapeeceɓe koɓe lotori ɓeydo ha yahoy ɗon ha goɗɗo e maɓɓe yeehi ka ɓa hoggo ka laana annabi nuhu kaɓe beebata ɗon e makka o ƴetti bebeji ɗon o wuƴi e pujum makko tun selli hande kadi fo ande awa ɓakki maɓɓe ɗin kadi sellinayi puje maɓɓe ɗen ɓe fof ɓe nokki beppeji ko woni kon e laana kam fof ɓe fitti kala ɓeer ɓe yirgui e makka ha kalaaɓe mana ko Allah waɗiri ɗum ko fi ko ɓe bu'i kon fiyo ɓe moddin annabi nuhu fiyo ɓe woni moddintinotoɓe kamɓe tigi Allah ko hakkille wasna il fulka yawtun noon lesa laana kan ka laana ɗi ayunina e guite amen o wahayna e tindinore amen ka laana annabi Allah subahana taala yamirno annabi nuhu yo tutu leɗɗe foore law adi duuɓi 100 o tutu leɗɗe duuɓi 100 Allah yamirimo yo soppuɗe leɗɗe o seeka madi o soppiɗe kadi o seeki ɗe kadi ko yata duuɓi 100 woni 100 woɓɓe goo wi ko 50 duuɓi 50 woni 60 woɓɓe goo wini duuɓi 100 duuɓi 100 Allah daali yo yaw o lesa ka laana ko Allah wiiri yo tutuɗe leɗɗe ko fiisiyanoyimo soppugol moƴƴina laana tawa leɗɗe o torotako o ñawlotako ɗum no andini en julɗo no hani heɓude matériel ji ɗin julɗo no hani heɓude jawdi yo taw hara haaju makko o ala ko tawata sotti wotuma o yiide e kefeero ɗen ande aray on daaɗo haaju makko daɗi to sottude tawi ni haaju makko sotti wotuma o yiide e naafiqijo ma o yiide e gaño makko hayso ko julɗo ɗe ande aray haaju makko on kali ko ɗum waɗi julɗo no hani immade golla hara kala haaju makko yani o immoto hunta Allah daali noon wala tukhatibini wata yewtoyam fi lladina zalamu fi ɓen toñuɓe Allah no signalde mo ande ɓiɗɗo makko wiyeteɗo kan ana on ɗon ko bandijo on ɗon ka inde woni ɓiɗɗo makko ɓe manaka ka enɗan ka dambe woni ɓiɗɗo amma ka dina nawa ɓiɗɗo makko Allah no andi on ɗon noon ko halkoyteɗo ko ɗum Allah no sakkindade wata yewtoyam fi ɓen toñuɓe de kala to ñowta tuggoyan haala e hoore fi makko mi halka e foof innom no kamɓe mugora ɓuuna koɓe yoleteɓe de ɓe dendagal annabi nuhu o naati wasna ul fulka himo lesa ka laana wa kullama marro alayhi toma kala feƴƴirimo mala on battu min qawmi yimmoddeɓe makko ɓen sahoriu min ɓe jalamo ɓe akka daganno nuhu wontimini siye nuhu no moƴƴinde batto dogowo e leydi sifa ɗi konnguɗi andana e leydi dogata ndiyan heɓoto
qala o wi in taskharu minna so tawi woni on jali men hande fa inna menen kadi naskharu minkum min jaltoyto jango kama taskharuna wano wonɗon men jalirde ni ɗulle waɗi musidɓe julɓe ilaka aduna ɗo ko jalede wone ɗen kala hara ko ɗen ɗon ɓuri tiiɗude fa sawfa ta'lamuna arayan ɗon man yatikum bo emen arata ɗum adabu lette yuhzi hoyna e ɗema wo yahillu jippo alayhi e makko adabu lette mo temu ñiɓuɗe ɗe yiwata hatta ida jaa ha si aroyi amruna fiyake amen ɗen ɗum woni boƴo onnagol ndiyan ɗan ka kammu e pullitagol ndiyan ɗan ka leydi ndiyan ɗan ari ha pullitike ha wa faratta nuru ndiyan ɗan pullitike ka huɓɓinirde mi mana ko fanda ka huɓɓinirde ko ɓa ndiyan andaka ino tullito ɗon ndiyan tijjaka nde tullitiɗon mi mana ndiyan ɗan noon pullito e lenni fof ha e nokkeli miijanoka ndiyan yalta e fof pona ɓulli ndiyan boƴo on noon ko ɗum ko fanda faratta nur nabe saray ko huɓɓinirde ka defeteɗon ko kala nokkure nde ndiyan andaka wowa yaltude e mum ala ka aada ɓayɗan ndiyan ɗiɗan noon ari iwayɗan ka kammo e pullitotoɗan ley noko go inni fa fatahana abwaba sama'i bima'in munhamirin fa fajjarna al arda uyuna faltaqal ma'u ala amurin kad qudira ka gamari ko noon ɓe addirani Allah yuppiɗan ɗo ndiyan Allah daalisi ɗum waɗi gulna mi wihi ɓayɗan ndiyan ari mi wi ihmil rundu fiya e nder laana kam min kulli zawjanin modde kala noneji itnayni ɗiɗi wala kay ɓeygure ma nden ko fanda ɓeygure nden ko gomniɓe muɓen illa man sabaga alayhi l gawl so nawmo konngol lette ngol tabiti e hoore muɗum wonde o halkoto illa man sabaga alayhi l gawl so nawmo